Taisha Gospel kuri. Yakwa misembe. Mukaze mukorera. Cyo mazina ya Istanbul. Ariko mazina yaje. Ara. Amen. Uzowe izina ryawe kandi ukorere. Abakuru bazaje kugana izina niwe. Cyo izina niwe. Izina rizarikora utarashi. Amen. Izina bazariti abatarabona ngira. Gospel kuri. No, ne kumuri mufitungana gutya. Wo kubimbere y'Imana. Mwebwe mudamubwira abadayimoni. Ukabwira Imana mu Mana kuramuri umuntu nk'abadayimoni. Wa market. Kuvuga sibire taho kandi n'amakuyemo. Ni musirinde byo wa. Bari bafisha. Tange haleluya kuri ngo tuje gutambira Imana. Haleluya. Zaburi biganza twese haleluya. 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 Waluka dusiri. Yashura. Imana ya umugenda imenya zose ibita kandi we kandi genera umuntu wese kandi we kandi genera umuntu ibimukwiye Imana Imana ai umugenda w'ibihe Imana
gukora. Tugiye gusenga, tugiye kunihira Imana. Bwana Hallelujah. tugiye kubwira Imana ngo Mana we Hallelujah. wongere kandi twibuke kandi ngo izigenera umuntu wese ibimukwiriye mu gihe icyo gihe urimo nizo Imana yabonye ko ari ugomba kubaho. Haleluya. Tugiye gusenga amasengesho abiri. Hallelujah. Turasengera kino gihugu cy'Uburundi cyaduhaye tugishime. Amen. Tuvuge ngo Mana dushimiye iki gihugu, abategetsi dushimiye abantu n'ababisoni muri ibi wowe ushaka kukitugeraho udusabira abantu n'abatwara ngo kugira ngo iminsi yawe ibeho nitumara kandi tubwire Imana ngo Mana ngeri wacu. Ariko abakecuru muracyanihira Imana ni ukuri, muracyanihira Imana, muracyaje muri burakeye mukabwira Imana kuri biriya bibazo dufite, cyangwa muri mu kuvuga ngo abahungu ngo babahinduye ngo sinzi ukuntu bari mu kubita. Munihira Imana, mwibuke Imana izo yakoze kandi igenera umuntu wese ibikwiriye. Turagenda bukeya tuze kumva abantu babiri baraza gusenga Imana bavuge gutya. Umwe arereka Imana iki gihugu agishime ziva kwa Mungu, uwundi muntu aze kwibuka iwacu avuge ngo Mana uri bitukora. Pasiteri yaje kaze wa Imana igumuye amuhagurukira muri iyi